Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4, Oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, Oblutak. To sam ja. Nadam se da će ti nakon priče biti bolje. Kad je Oblutak imao samo 3 godine, počelo ga je zaista jako boljeti uho. I današnja priča zove se Oblutak ide liječniku. Neću ići doktoru, mama. Zašto ne, Oblutak? Kod doktora me boli. Sada ti je mnogo bolje. Ovaj put neće boljeti. Oblutak, sada si ti na redu. Oj. Daj, Oblutak. Liječnica je dobra, ne moraš se bojati. Ne sviđa mi se. Moće dinosaur ugristi liječnicu. Oblutak? Zdravo, drago mi je što te vidim. Dakle, kako je tvoje uho? Da vidimo. Ne, moćete dinosaur ugristi. O, znači tvom dinosauru nije drago što me vidi. Misliš li da bi mu smetalo ako ti pogledam uho? Kada je Oblutak posljednji put bio kod liječnika, uho ga je jako boljelo. Znači ove stvari se bojiš. Boli me kad mi to stavljaš u uho. Želiš li pogledati kroz to? Zaista je zanimljivo. Dobro. I? Mogu li ti sada pogledati uho? Mnogo ti je bolje i neće te boljeti kao prošli put. Možeš. Jako sam zadovoljna. Biće ti dobro za dan, 2. O ne, neće me ugristi. Aha, razumijem. Hoćeš da pregledam dinosaurovo uho? Da. Sigurna sam da mu dajete pravi lijek, doktore Oblutak. Bravo, doktore Oblutak. Vaš je dinosaur ozdravio. Kad je doktor Oblutak stigao kući, jedva je čekao da pronađe nekoga koga boli uho. Nešto ti je čudno u ušima, Gilbert. Moram pogledati tvoje uho. Šta je bilo? Šta se događa?